أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu wa Komor, mlo mwenze na mahususu duwalo ndani harma maswayo manne ripara wakati rafiki anambarsijo hadisi na maudi hali na mwambiani orto hadisi haluha ya Kifaransa ni message wakati over hadisi tena hai lugha yatu ile jouer ile waneva vona vavo imana surtout nfikira mba discours zangu stokar mazuluha zozo mbili ile itonge watu wengi wafikiru Komor hali yangina waone ukweli ulio wajue na zivirao miongoni mwa watu wana wa Komor iliomba wazo ala harma zinsi za mwenze raka washinda watamalaki haundo ilugha yatu yode mana nfikirio amba zilugha zo mbili stoshinda zifanye namna ta watu waelewane waenshi zitongolo amba les Comorisiens chio. Message aux vivants. L'archipel des Comores, né le 6 juillet 1975, se trouve dès sa naissance handicapé par l'annexion de sa quatrième île, Mayotte. La France des Lumières, berceau de la démocratie, va s'acharner contre cet archipel de 2000 km² par une batterie de coups d'État et de déstabilisation dont le plus significatif est celui du 3 août 1975 où un intellectuel comorien a servi Paris pour tuer dans l'œuf sa grandeur du 6 juillet 1975. Il s'appelait Ali Swali, aujourd'hui crié en révolutionnaire au mépris de l'histoire. Aujourd'hui, car il est question de l'actualité, un monstre nommé Azali Assoumani, devenu un préfet colonial de Macron, a pris en otage les Comores depuis mai 2018. Encadré par les réseaux internationaux de déstabilisation, Azali se fera un plaisir de mettre en place sa politique séparatiste, notamment anti-anjouanaise. Son premier acte est de mettre hors d'état de nuire Sambi, l'homme conscient de la richesse de notre pays. Par des coups d'état institutionnels, Azali s'impose par l'armée qu'il a achetée, la justice qu'il corrompt et la notabilité qu'elle divise. Azali n'aura aucun effort à faire car la quasi-majorité des séparatistes sont des politiciens. Quoi qu'il en soit, pour eux, quoi qu'il en soit, c'est Ngazija qui gagne. Sinon, comment comprendre que Sambi fait 7 ans en prison, privé de moyens de se soigner et même de la visite de ses avocats depuis plus de 2 ans, sans que les forces en présence ne réagissent. Je vais citer la notabilité, les religieux, la communauté internationale représentée par le PNUD à Moroni. Le caractère séparatiste d'Azali est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté. Sambi, Salami, Bouboucha et la centaine d'Anjouanais en prison pour avoir été accusés d'être les proches, tous Comoriens d'Anjouan, vivent dans des cachots pour des accusations fabriquées de toutes pièces. Cependant, d'autres opposants, accusés de coups d'État, mais qui ont eu le privilège d'être des Comoriens de Ngazija, ont été libérés à la suite des procès dignes d'une république bananière. La France et l'Europe ne diront rien de toute cette dictature. Ils ne veulent et ne peuvent pas interférer dans les affaires d'un État indépendant.
disent-ils. Et voilà, en ce mois de juillet 2024, l'Europe a médaillé en or Azali comme chef de l'État démocrate et homme de l'année en matière de droits humains. Mais moi, Kombo, je situe le centre du mal chez nous, chez nos politiciens, chez nos notables, nos religieux et surtout nos journalistes. À 90%, incapables de parler français, nos journalistes n'arrivent pas à parler à ceux qui ne comprennent pas notre langue. Pire, ils couvrent sans broncher l'animosité d'un régime hors la loi, illégal et illégitime. Ils ne permettent jamais les vrais opposants à se saisir de leur presse, car ils ne peuvent pas payer plus que la dictature. La France fait de son mieux pour empêcher toute tentative de vouloir couvrir une manifestation s'opposant à Azali à Paris, à Marseille, malgré 5 années de combat dans les rues des grandes villes françaises. C'est un no comment permanent sur le chaos qui règne aux Comores. Ceux qui disent combattre Azali entrent également dans le jeu séparatiste. Nombreux sont les activistes comoriens de Ngazija qui stigmatisent les Comoriens de Nzouani. Pour eux, les Anjouanais sont moins présents dans les manifestations. Pour eux, les Anjouanais vont en masse accueillir leur bourreau Azali. Et pourtant, ils savent la vérité, notamment qu'Anjouan est une base militaire où les autres ordres sont confiés à des soldats comoriens de Ngazija. Et pourtant, ils savent que 95% des privés de liberté sont des Comoriens d'origine anjouanaise. Et pourtant, ils diabolisent la seule force nationale susceptible d'écarter Azali une fois renforcée. Je veux parler du gouvernement de son Excellence Youssouf Said Mahazi, un gouvernement dont la colonne vertébrale est constituée par des Anjouanais. C'est pourquoi, sans ambiguïté, Azali ne partira pas par la force et seulement par la force, et ce n'est pas la division qui poussera à sa chute. Sans ambiguïté, pour se débarrasser du problème Azali et mettre fin à ces tentatives monarchiques, il ne faut jamais croire à un appui français ou européen. Sans ambiguïté, il faut se rendre compte que sans un sursaut des Anjouanais, nous risquons encore plus de morts, de prisonniers et de fuites de cerveau. De upande wa lugha ilamba wenyewe itarajamu wa kueleza strongozini zrongo wa haluha zangina ichopara wantu mkini waelewe mpavi umuhimu wa zintongo zilamba zistambishe Komor wa Komor pia waelewe amba Azali de problem avo solution do hukamba kavo rikarenye samba ya madisia tu ya leo ya tsoenye samba Azali unumkulamba mkutuzi na ukutuzi na zola nao wala kasi weke bete politiku yoyo iliomba rangu urenge independence topa ravasan wa kizimbeli wa mapolitisi wa Ngazija rusuzona harmasi party wengi wa party zo kamba wa Ngazijadi ya mazefu masuangina wa vinga mikoba bavo wakadimia kukiambeli harma siasa be umuhimu doka leo
rahar maudiro kabisa. Mana zi discours zazali walati yazali weke zisitia rohombovu nziro harma wa Komor atawasiruwa ni uva moja wa Komor resenda rahiria meso jutulo eza matoni mana stongo situmpa mpaka wantu watojua rongo halwa rongo wao be ya muhimu kula mkomorelewa mba azala muade be kamenye shitwa ntongo zinazorongo ini mipango ya herangu hale ataha na wanyawae wangazija wa mdungi harma mipango yenyi benfikira mba wengi kawasi mdunga hasiba ba makasi nyasa muhari wakavanwa moja watambaza ikomoro be ateba lili wene famia he bo wangina kacho kirwa mremia masama be ifalsafa ya azali ile uyoyo ilfalsafa idungwa na wantu wa siasa wa Komoro. Mana mkomoro tuelewaje leo makalma maziro mordi ya azali afanya henye samba wangazija wahu nzuwani wanyiti shintu unu rais wa daula na hasi vorujua mba rina nguvu za kensi hari mwenzi yatu nguvu za dini kusikia mtu wa dini aronga mba si haki nguvu za anda na mila kusikia notable aronga mba tsede hallo be azala lele sasendo ntongo morde zini stotia farka miziro na wantu iliamba wataba mie wakiarmo kutuzi mjiro wa zalunu wopara na huzo urongo wa na wanyesa mba nazua pare wanzuwani mana waodu wenda uhemrenga hamatari na majimbo osubutu wa zurongo wa mamana wanzuwani ukawaka harma marengo iramu wanienzi msikira mantuwana surungo zini nuwa sijua mba ili kinyume ya zitongozo mana leo na kar surungo amba wanzuwani wasimremi azali masama kawasu wantu wa mzini ya wazali marudu wangazija na wamuwali mana yokiri amba za avion kazafanya turu nyingi newa muwali wakaha wengi harma ishuanza wa mrenga azali usorongo wenga zija ilamba example ya mwiso muyono zaijiri mnungu na jeli wantu wakubu wa matu wangali ya skwelu watoona amba desende ulo azale janzuani deri tenda lehifunguana tena mana handa ni vojo tolo hatuamba kula mtu wa serikali kavinga wa jemaza shinda vinga gari endawani lazima nalishe zilakle zofa nywanzuani au wantu wale muona ode wao mana kawatsa haifami zao wana wao wantu wome wao watola mahazini banda avavwa marisiza ya bunduki havo mjuamba zikomanduma pia za shijeshi regionali ya Nzuwani zina wangazija Nzuwani sergent Ngazija wejenzu agenu koloneli Nzuwani zonto nguzulomba wadhi msisi jua i ordre iliyohoho mrato fanyo masere na mfume wala wasurumi le bal blanc bal neke réel iyo mengoni mwa strongo liyo mbala kuma ni wantu wazelewe pia nazo dezi kwelu
Vavo leo naika isilansini ya vavo rina akilo wa swasali era accusé ma notable manar siju amba wantu wao naji tajeler siju amba mwisonvani wasiungulwa na system azali ili oskevwa moja beyo kechozi ya responsabilité au harmanto ngomordezin nevon la gohala kesenye sambawanzuan kasina fufu bovu la harmanto ngwin bel fuvulin lina wantu lamba wasijulu hana wantu lamba wakuba la zalia wagade agade na nzuan tisa minamba harmama hamia wantu watodala uvunzifu wa Anishamside na ufanya ala la monsi afanya pompi manaza la mtolesha amba fanya pompi mahamia teni kawasi mtatodala makalima azala mwambie mustadran ari président de l'assemblée ambanyu atiti musienshi uvunzifu wa mshuru Sarkozy alo tayari auze familia he pia na karibu na azali mana anaheni nzidu kinyume na zambi wantu morde wa orsu hasibu zaju wantu pia suwajua yadunga vode jeshi mjuamba la harma amrin zero mahususu lonzuani amba tajiri wengi kasi kali ya dhibe kawasi na shuwe choko yonsi kati wana habunduki na wakatonsi amina mbaotosha manene kama jishwanzuani waelewa amba ntike vingwa halini na ike solution abaki dezibunduki lazima na uzurumia kawasi ufanziro rana hufan pole pole hatambu hatorture riswa ki waishemeleza amba waanyisiwa risiki ya majeshi waishemeleza amba wasisurviana wasangishe na zintambo ili wajua hemena sewa wairisiziwa nusi amina amba wasuku marisizayo ya tofa aya ubuze upande ya wantu wakorisiza nsawa Komoro welewa amba rejimu ya ujasusi kaelawa kati ya ujasusi banda maha sita uzungu wa saba ya komba kula Mkomoro kaelewa mba zali kato jualavo kati nguvu za mizinga o kato elewa tena zinti zenye so mifano ya demokrasi harmwe dunia waelewe ntongo hiyo mbali na historia msijua amba wakati dunia elewa amba Hitler katokia katede mizinga i dunia infali ki hamizinga zorigien shio leo wakati Israel elewa amba jalia ya de Palestine asijambi amba wantu maorde wao wa Hamas warumio mizinga lazima nuanga mizinga ni mizinga yos demokrasi desvele hao leo wa sharia dunia namba terroristi kakubali wa afanya mahadisi wakati wa identify amba terroristi lazima nuulawe tajeli wasifana antu wangina wasijua amba watsukas kuna pele dega collateraux be wasuwa vavo leo ya muhimu kula Mkomoro elewe amba yezi ya ujasusi ya marisiza
mori yaza la sumani keto jwaya la vavu hamhadisi keto jwaya la va mana zalato venza alawe itolawa mana wa Komoro ile wamba mtu unu lazima rimshamiri hivyo. Ramotsa ringie harmo pando wa vili wa wantu wa siasa ilo mansua indexewan haushemele zamba je mafanya siasa wangazicha ni venue lifuvuare nga harmo zitongozini andani msele wamba azali andu wa Komor maususu andu ya wanzuan wakatika wamba itournante lazima ni henzwani 2021 azali aranganya sharia pia neisende opposition hima iwane na azali ntongo kade yoyo basi yanjabu muyo nontini kasedo kamba wantu hagi lamba suwana na azali wasifanya mipango henda harama voti waikubali zisharia za azali mana rangu kubali henda harama zivo za 2019 Lodel karo la handa la hensiwa amba wakubali amba azali abu za sharia sha 2018 wavu wakubali zi assise wakubali referendum wantu maorde wao kawatu wania tournanti tena riwasuli harmo ujinga wa 2024 le wao wantu wa siasa tamadzina le wao yayo watsanganyiha na azali humpreparea ajua ahensi monarchia he ani banda wa mwana harengezi waji hafilisha na ntambo nyingi ambartonyi sana zini mengoni mwa zinzi ya za utari mpare harma siasa de vacances mobilisation wantrene na wantu wa sambi wanzuani wangia harma ntambo zo lizila sambi liudzi wa tena marangina sambarongoa mauriyo itosho zomona ontini azali awasuli wa raisi wala kawasi mnyongo wadiha wantu wake itisa maswala ibasu wanyimfanya ntini wanyimrongo mamna gouvernement de libération kula mtu ilamba rohombovu diahe awe ankili karengeli ya fete de katsuele wazutongo zafanyo na gouvernement de libération harma wakati mziro na sirkali lo mwenze i gouvernement de libération i sacrifié i parti e gouvernement yayo ambe senda Komor zifanyishia mali nyingi mipango mengi mahadisi mengi yafanywa kahupanga amba ikomori shushka pareni khamfungata no gouvernement de libération ne front commun wa Komor mwenshi ya madanganya yafanywa amba uku ya hushele wa isuku ya manifestation ya kolindwa azala tolo harmoyezi ya nguvu za population communiqué de ala hubaliza amba kawasifanywa manifestation les explications des ivi azala kapanga amba kujua wantu wengi des explications ravolozo
Ini décision unilatérale ya rengwa na wantu har mwemengo ye gouvernement de libération ya kabaki ntini de humpuse au président de libération Youssouf Said Mahazi angamiziwe na madhalimu wanonenzi. Bevo l'homme gouvernement de libération yo institution ilo na kanuni nyingi yajipanga yatatabisha mianano mengi na community international na watu wengi lomba lazima ni kamba wasaidie gouvernement. Hebu swara yafanywa na president Mahazi kandi ya harmo piège banda vavo apare nafasi aregie serikali yake wakena mipango yangina havo elwamba waweke inde mana kula katwasu shemeleza banamba kula mpratsa uko mori liberewe nazunguhe gouvernement de libération milongo yebulwa mipango ifanywe azala jua tolo harmoise. Kabla tamaliza idiskuri yangu ini na kotsaha mahususu wantu walo mwenze wanaorangolo diaspora walishe hipokrisi nyingi. Hipokrisi unafiki ulio harma makalima na discours zao zenye samba zuiparo wanzuani wasaha mana ore mambio wamrese viazali hamatari mana wo kaka present harma zimbwana zini nsifikira mba ya muhimu kula kaselewa elewe amba harma bwana mjuani kala wanke mebe ufanya bwana mjuani kafanya uvanta araboe karma bwana na misi amin amba rangu pari huja Marseille o wanzuani duwa panga osrongozo pia ziwaswili wa harma idaraja ile nsifikira mba harma maaktivist yaliyo harma zirezo waevulishia mjuana laguwao wakia mjuana laguwao siku moja harma mwezi yoto sheleza maaktivist wangina walaguo kula suku mana ntongwa zurongo zodunganzia mana ntongwa zurongo deskwelu mana zi proposition asfanyo de zakwelu vafu vudziro lona onorango lo ma journaliste mana komora vasani khorongwa journal zomtwa laguao et les définitions torongo mba journaliste mtu alaguao bas ne cas de 6 pages au de activiste wao wantu morde wao wakati walaguao wao wasuwera ma journaliste nsikira mba wengi mwa wantu namba okane bahatu wavulishwe mangavu ofanya jitihadi kula mtu wa kwelu atorongo skola mwe kombaini
Handaniwe kavolwa mikro ainyesa fikra zahe zavilita jela zurungwa vahano zoka zutulo wantu wazikia na wangia alama hiyo kinyume ya vantu ngumuzo nontini wanyuona zisheni ndibovu mana zisudungwa na antu wengi na ikate dezanda na mila te destulwao wanyuona dia masifo ya azali au Idrisi au antu wangina tu ilo amba kawanama na ichoko yonsi nentini mana ntini iyo mipango ya dictature yo wona na wantu wa miongoni mwantongo ya handa dictature waele amba communication yo muhimu zimali azalazi ba harmas caisse de l'état lifuvu jengi lo ndade harmo communication ne renseignement bavo rangozi blog kujazi page Facebook wantu pia ukorompewa hamali hali ya ukamba mtu kinyume ne dictature weka par nafas badna katu amali vo abuliwa ala guharma shenamba wengi wa Komoro tumkia zontongo reel wantu wazo nao yode mana leo inpose onshemeleze i gouvernement de libération ilo ambam de premier ministre wayo nishemeleze ama ministre pia waelewa amba ikombai wabakia de wao wasi amina amba wana msanda de kinyume wana wantu lamba waswafikiri ya upeu na watawa wabalili wasendo mbeli mana ini system yetsa haikali jue baki sishemel za mawaziri wao wakema solidaire ne gouvernement wabuya macho wangalie kula mtu lamba tayar intini ibuze wamwinvite akevomosha ne gouvernement ile andui wa intini azala sumani alawe dunia kabisa mana yode luha lazima lirongolwe azali katolawa atotolwa ne hotolo anje mahedene ka tolo harma ulimengu wanadamu na ke makin wakiezi ntongozini wazelewe hali hiyo mwanadamu ikamba toa roho za depase 30 alo tayara tuena zangina mwanadamu ilo kamba renge shisi wa shizima wana weshisi wa pia kula tabu ya hanyo wasimti ya shivani mtuma ordeo lo dhalimu na dhalimu kafanywa dua njema si amin amba wa Komoro wengi wavulishiao waelewa zonrongo wao ibakiontini ya wakompanye zifikra wantu wajambi amba ziviri mahadisi na azali ziviri hushtaki na azali zabaki humtoa harisasi mana na ikakastolo harisasi weda soto wantu harisasi leo watawa ni warshemeli zamba warsenda harma voti zangina tena za madepite tikiata man kandida welu wajideklare kama ubaidile mshangama a depute razidati mkia vojana a depute
orna madepite maili na wangina watosha maana makandida lo watano nfikira mbato na madepite harmo logique wande vanon profite occasioni lague hada kama jana mwana nyamzuani ilamba na akwa mini mangavu fikra zahe basi na henti ya hamu hey position malo na eleo ne de monsieur Jafar Abbas nfikira mba Jafar kasina droit abaisi wanzuani nsiva confiance intelligence yahe na umwambia mba arege nyuma mana wakati mwingi asrongo waza hudefande nzuani be wakati de wowo asenyi sa fikra kamba za usaidie dictature indi ile rurungo mba babaifu kaumaliza kabisa intervention ya leo maana wakati mwingi wa mtivenze na kamunda ile watu ovulishia wasimenye wakati waelewe na muhimu na tovenza i gouvernement de libération mahusus madhamanalo wavo kamba wa Komoro wala harma chwa shanzuani wamsaidie Rais Mahazi ili wantu washinde waatenye hizo objectif na vavo nzomshemeleza la ministre d'État nzomshemeleza le ministre des Affaires étrangères nzomshemeleza le secrétaire général du gouvernement Hamazinao, Madame Antivat, Monsieur Jésus, Monsieur Sidi, Wazir Bakar, wafanye jitihadi enda mno wala gwena wanzuani ile lpengele la hoto e shetani ya sali libuhe. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.